nyemerera mbere yuko nanzika ndambura aya makuru unkandira aho hasi handitse subscribe, unkandire kuri sabone cyangwa se ni subscribe kwiyongera n'ubundi cyangwa se biguha amahirwe n'ubundi yo kwiyongera mu muryango mugari w'abadahwema kubana natwe, abakunzi bacu badutera inkunga badushyigikira 5 kuri 5. hanyuma unkandire like tubene ko ubikunda, yego kanda like, urakoze cyane muri kubikora ndi kubona zizamuka kabisa, ndabashimiye cyane. Ndaza kujya nsoma abantu batanga comment, ubwo birumvikana muri comment twagiye uratanga igitekerezo cyangwa se inyunganizi uko byumva nuko bizi, hanyuma unagira icyo tubaza tuzagusubize. Ndaza kujya nsoma amazina y'abantu bateye comment, niyo gahunda ngiye kujya nkora, hanyuma nimushyirira agatima muri comment nyaboneka udutima twinshi kabisa. Okay, murakoze cyane. Hanyuma nimunyemerere umuntu wese utwumva akakanya aba muri groupe ya WhatsApp, nyaboneka ni byiza cyane kuba washaringa naho hasi ku gaheto kanda share ukamenyesha abantu ko ahangaha hariho hari gutangarizwa amakuru y'ukuri azira ibihuha, bakaza bakatujoininga nabo tukibanira 5 kuri 5. Ufite inshuti wabwira ko amakuru ari kuboneka kandi ku bwinshi hano kuri News Lab TV, reka mbashimire cyane. Hanyuma reka nanzike mpere ku ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka zari koroje, ariko di wahera kuri iyi nkuru y'ibyaranze ifatwa ry'umujyi wa Bukavu. Di reka mbibutse nubwo abo twabanye from day one kuri kimwe mu nyamakuru nakoreragaho babimenye ndetse nkabibabwira mu ijwi ryanjye, reka ngaruke mbibutse uko byagenze hano kuri News Lab TV, twibukiranye igisa n'amateka atazibagirana. Tariki 16 Gashyantare ni ku munsi w'ejo hashize, ni tariki twibutsa iyo yindi cyangwa se ngenzo yayo, tariki 16 Gashyantare 2025, kuko aribwo umutwe wa LE17.2 wafashe ku mugaragaro umujyi wa Bukavu. Uyu ni umurwa mukuru w'intara ya Kivu y Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iki gikorwa cyabaye impinduka ikomeye cyane mu ntambara yari maze imyaka myinshi mu Burasirazuba bwa Congo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Ni mu gihe abaturage bo mu Burasirazuba bw'igihugu bari bamaze imyaka myinshi bicwa, by'umwihariko abatutsi bazira uko basa. Nyuma yuko LE17.2 ihafashe, bamwe bavuga ko umutekano uyongereye, hari n'abandi bahungiye mu mahanga batangiye kugaruka ndetse no kwisanga iwabo, bavuga ko bongeye kwiyumva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibibazo by'umutekano muke muri ako gace bifite imizi mu ntambara zo mu Rwanda zatangiye mu mpera z'umwaka w'1990, zakurikiwe na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Nyuma y'iyo jenoside rero abarwanyi ba Fdlr n'indi mitwe yitwaje intwaro ya mayimayi bagiye mashyamba ya Congo, bituma aka karere kabindira imitwe myinshi yitwaje intwaro ihora ihigira abatutsi kubarimbura cyangwa se kubirukana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umutwe wa M23 rero ni nawo ngira ngo ngaruke ku mateka yawo n'ibyo wakoze ku itariki ya 16 Gashyantare umwaka ushize. Wagaragaye bwa mbere muri 2012 uvuga ko uharanira uburenganzira bw'Abanyekongo bw'ikinyarwanda cyane cyane abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma yo gutsindwa no gusinyana amasezerano n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu mwaka wa 2013 M23 yongeye kubura imirwano mu mwaka wa 2021 ivuga ko amasezerano atubahirijwe. Umutwe wa M23 rero ndetse no wa MRDP twirwaneho byaje kujya mu ihuriro LE17.2 mu mpera z'umwaka wa 2023, ari nabwo iri huriro ryaguye ibikorwa byaryo rifata ibice byinshi by'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru mbere yo kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, aho ryaje gufata Bukavu ku mugaragaro tariki 16 Gashyantare 2025. Ifatwa rya Bukavu ryabaye nyuma y'imirwano ikomeye hagati ya LE17.2 ndetse n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abafatanya bikorwa batandukanye n'imitwe irimo Wazalendo, birumvikana Fdlr, harimo abacanshuro n'abandi n'ingabo z'u Burundi. Mu gihe gito imirwano yakajije umurego mu nkengero z'uyu mujyi, bituma igice kinini cy'abaturage bahunga ku bwinshi. Nyuma yo kwinjira mu mujyi, M23 yatangaje ko igamije kuzana umutekano, kurandura ruswa no kugarura ubuyobozi buboneye, mu gihe leta ya Congo yo yamaganye icyo gikorwa ivuga ko ari ubugizi bwa nabi bukorerwa ku butaka bwayo.
kuva Bukavu yafatwa, bamwe mu bayituye bavuga ko babonye impinduka aho LE17.2 twirwaneho yashyize ubuyobozi butarya ruswa mu bice bitandukanye igenzura, ubuyobozi budahohotera abaturage kandi bwita ku isuku y'umujyi. Ni mu gihe mbere hakundaga kugaragara umwanda mwinshi, amashuri n'amavuriro byongeye gufungurwa, nubwo imiryango mpuzamahanga itanga ubufasha cyangwa se itanga ubufasha yakomeje gusaba impande zose guhagarika imirwano no gushyira imbere ibiganiro bya politiki, bavuga ko ari byo byatanga umuturambye. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ibikorwa bya gisirikare byakomeje mu bice bitandukanye bya Kivu y Amajyepfo hagamijwe kugarura ubusugire bw'igihugu. Ibiganiro byahujwe n'ibihugu byo mu karere birimo Angola na EAC byagiye biba ariko ntibiratanga umusaruro hamwe n'amaginga ya. Abenshi rero babikurikiranira hafi bagaragaza ko ikibazo cya Bukavu n'intambara yabereyeyo n'intara Kivu y'Amajyaruguru kidashobora gukemurwa n'imbaraga za gisirikare gusa, ahubwo gisaba ibiganiro byimbitse byita ku mpamvu musiza amakimbirane ziri mu burenganzira ku butaka, ubwenegihugu, imiyoborere mibi ndetse n'inyungu z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ubwo rero umwaka umwe nyuma y'ifatwa rya Bukavu, icyizere cy'abaturage gishingiye ku kubona igisubizo cya politike cyemerwa na bose. Ni mu gihe Burasirazuba bwa Congo bugikomeje kuba imirwano. Isomo rikomeye rikomeje kugaragara nuko amahoro arambye ashingiye ku gukemura ikibazo mu mizi yacyo. Ahangaha rero nicyo navuga. Reka noneho twinjire turebera hamwe iby'ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka, ubundi dukwite tubangura tugaruke ku kibuga cy'imirwano nuko ibintu byifashe. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bihora muri jugujugu, muri bombori, barapfa imitwe ibiri, ni Fdlr ndetse na M23. Repubulika ya Demokarasi ya Congo ifasha Fdlr, n'umutwe ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi, basangiye ingengabitekerezo, dore ko ibyo bakora byose ngo baharanira ko bazatera u Rwanda, ngo hanyuma aba Fdlr bamwe batandukanye barimo abayobozi b'uyu mutwe ngo bakisanga rwose bicaje amabuno muri village Urugero nk'uko nabo babyitangariza ubwabo. U Rwanda rero rugaterwa impungenge n'iyo support Fdlr ihabwa na guverinoma ya Kinshasa, ibikoresho, amafaranga n'ibindi nkenerwa. Hanyuma narwo rukavuga rutariko ntago twaryama ngo dusinzire, reka dukore iyo bwabaga kugira ngo iyo migambi yose wacura izaba imfabusa. Byatumye rero u Rwanda rukaza ingamba z'ubwirinzi. Murabizi yo habayeho ibiganiro hagati y'ibihugu byombi, Washington, Rwanda, hagaruka ku ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka, ariko Congo ikavuga iti ntabwo ari izo ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka, ahubwo ngo rwohereje ingabo mu Burasirazuba bwa Congo ngo gutera inkunga umutwe wa M23, ibyo u Rwanda ruhakana ndetse n'uyu mutwe nyirizina ushinjwa kuba uhabwa ubufasha n'u Rwanda ukabitera utwatsi. Hashize imyaka myinshi u Rwanda rushinjwa guhungabanya umutekano mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni ibirego bipfukirana ukuri kw'ikibazo nyirizina kandi gufitiwe ibihamya byinshi. U Rwanda rwagagaho ibitero kenshi, ibitero bituruka hakurya y'imipaka, ruraswaho imbunda nini ndetse n'into, rucengerwa n'abitwaje intwaro, ikirere cyarwo kiravogerwa, indege za Sukhoi murazibuka ibyo zakoreraga i Rubavu, kandi ntibyakozwe n'inyeshyamba gusa kuko n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyarabikoze kenshi kifatanyije n'umutwe w'iterabwoba FDLR. Twagiye tubigarukaho. Ubwo rero ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mpaka warwo mu Burengerazuba si igikorwa cy'ubushotoranyi, ahubwo nk'uko bigaragara ahangaha ngo ni igisubizo cyihutirwa ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi byatwaye ubuzima bw'abasivile benshi mu gihe kirekire, bikavogera ubusugire bw'igihugu kandi bigakomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere muri rusange. Ikibazo cy'umutekano muke gishinze imizi cyane mu mwaka w'1994 inyuma yo gutsindwa kwa leta ya Kinshasa. Murambabarira, nyuma yo gutsindwa kwa leta yateguye jenoside, ingabo za FARDC n'interahamwe byishe abarenga miliyoni imwe mu Rwanda, hanyuma bihungana intwaro muri Zaire, barakirwa ndetse bahabwa uburyamo bushyushye. Aho kwamburwa intwaro no kujyanwa kure y'imipaka y'u Rwanda nk'uko amahame mpuzamahanga yo kurinda imipaka abiteganya, iyi mitwe yemerewe kuba mu nkambi Igoma ndetse na Rubavu mu birometero bike cyane uvuye mu Rwanda. Izi nkambi zahise zihinduka ibigo bya gisirikare, aho niho rero iyi mitwe yose y'abajenosideri yakusanyirije cyangwa se yisuganyirije ikusanya imbaraga, yiriza abarwanyi bashya ndetse iratangira rwose
se kuhatangira imyitozo igaba ibitero mu Rwanda. Iri huriro ryahindutse Ali nyuma iba Fdlr. Hagati mu mwaka w'1997 ndetse n'umwaka w'2000 u Rwanda rwagabweho ibitero byinshi byaturutse ku butaka bwa Congo. Abaturage babarirwa mu bihumbi biganjemo barokotse jenoside biciwe muri ibi bitero mu ntara ya Kivu y Amajyaruguru ndetse n'Uburengerazuba. Imodoka zari zitwaye abagenzi n'ibicuruzwa zitegerwa mu mihanda, imidugudu iraterwa, abayobozi mu nzego z'ibanze baricwa. Ni ibintu byabaye nakamaramaza. Kuri ubu rero ubu bugizi bwa nabi ntibwakorewe gusa Abanyarwanda. Muri Kanama n'Ukuboza mwaka w'1997 abarwanyi ba Fdlr ariyo Ali y'icyo gihe bagabye igitero mu nkambi y'impunzi ya Mudende mu Burengerazuba bw'u Rwanda, bica impunzi z'Abanyekongo b'Abatutsi zirenga 360. Ubugome rero bwabaye mu gihe umuryango mpuzamahanga wari uzi neza ko mu Burasirazuba bwa Congo hari ibigo bya gisirikare biteje ikibazo ku mutekano w'u Rwanda, kandi hakaba hari hatanzwe umuburo mwinshi cyangwa se inshuro nyinshi. Ubwo rero nubwo hari raporo nyinshi z'umuryango w'Abibumbye zerekana ibikorwa bya Fdlr, uyu mutwe ntiwigeze usenywa. Abayobozi bo muri Congo bakunze gukerensa uburemere bw'ingengabitekerezo yayo ya jenoside, bavuga ko igizwe n'urubyiruko cyangwa se abantu bashaje ngo batagize icyo batwaye. Ibi rero bikagaragazwa nk'ikinyoma kuko uyu mutwe uracyafite imbaraga kandi ukomeje ibitero. Igiteye impungenge kurushaho rero ni uruhare ingabo za Congo ziyagize cyangwa se zigira mu bikorwa by'ubushotoranyi byambukiranya imipaka. Muri 1996 ingabo za Zaire zarashe Cyangugu mu majyepfo y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, zica kandi zikomeretsa abasivile. Mu mwaka wa 2012 zarashe ibisasu bya morutsiye, roketi n'ibifaru mu karere ka Rubavu, twagiye tubigarukaho. Ku 15 Gashyantare 2012 ibisasu byarashwe biturutse mu birindiro bihuriweho by'ingabo za Congo n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni MONUSCO, byaguye mu midugudu yo mu Rwanda, harimo icyo byagaragaye ko ari ikimbunda ya 100mm yo ku gifaru. Ku ya 29 Kanama 2012 igisasu cyaguye mu isoko rya Rubavu, ryarimo abantu benshi, cyica umugore, gikomeretsa bikabije uruhinja rwe. Ibi ntibyari impanuka ahubwo byari ibitero byateguwe byakoresheje intwaro ziremereye. Byarakomeje muri Werurwe. Muri Kamena 2022 ingabo za Congo zirasa ku butaka bw'u Rwanda. Tariki 10 Kamena 2022 izindi roketi ebyiri za 160mm ziturutse i Bunagana, murabyibuka, zigwa i Musanze, zaciye igikuba mu baturage ndetse imitima irahagarara. Abasirikare ba Congo bagiye bambuka umupaka kenshi bafite intwaro, barasana n'abari ku Burinzi. Bamwe mu bambutse barishwe, abandi bafatwa mpiri, twabigarutseho. Mu Gushyingo, mu Kuboza ndetse no muri Mutarama 2023 indege z'intambara za Congo zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zavogera ikirere cy'u Rwanda ku kiyaga cya Kivu cyo muri Kivu cyangwa se mu mujyi wa Rubavu. Zari mu myitozo y'urugamba, ntibyari ukuyoba, byari byateguwe. Uretse kuvogera u Rwanda, imitwe y'iterabwoba y'Abanyarwanda ikorera mu Burasirazuba bwa Congo nka CNRD, FLN, Rudurunana na Fdlr yakomeje kugaba ibitero ku basivile mu Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye mu minsi yashize. Mu Gushyingo 2012 abarwanyi ba Fdlr bari bambaye impuzankano ya Repubulika Demokarasi ya Congo, bateye umudugudu wa Muti mu karere ka Rubavu. Icyo gihe mu Kuboza 2012 bishe umukozi w'ikigo cy'ubushakashatsi cya Karisoke yari hafi ya parike y'igihugu y'Ibirunga. Muri 2019 abarwanyi ba Rudurunana n'abakomoka muri Fdlr bateye akarere ka Musanze baturutse muri Congo, bica abasivili 8. Hagati ya 2018 na 2019 abarwanyi ba FLN bateye bisi yari itwaye abagenzi, bica bamwe muri bo, twabigarutseho. Inshuro nyinshi abagabye ibitero abasanganywe ibirango by'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo n'intwaro zaturutse mu gisirikare cy'iki gihugu. Bimenyetso bishimangira ko hari ubufatanye muri ibi bikorwa mu buryo budasubirwaho cyangwa se budashidikanywaho. Ihungabana ry'umutekano ryakomeje gutizwa umurindi n'amagambo y'ubushotoranyi aturuka i Kinshasa muri guverinoma Kinshasa. Birumvikana muri Nyakanga 2022 Perezida Tshisekedi yivugiye mu ruhame ko mu by'ukuri Repubulika Demokarasi ya Congo itazicara ngo irebere mu gihe umwuka mubi wakomeza. Ubwo yiyamamazaga muri 2023 yavuze inshuro nyinshi cyangwa se inshuro zirenze imwe ko azashoza intambara ku Rwanda. Abisubiramo kuri televiziyo y'igihugu mu Kuboza uwo mwaka wa 2023. Aya magambo rero
agira uburemere yaherekejwe n'ibitekerezo bihamye kuri iyi ngingo, yaherekejwe n'ibitero by'imbunda ziremereye, gucengera kw'abitwaje intwaro ndetse no gukoresha imitwe y'inyeshyamba mu bihe bigiye bitandukanye. Mu mpera za Mutarama uyu mwaka ushize wa 2025 ubwo umujyi wa Goma habaga imirwano y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo na LE17.2, ibisasu byarashwe mu Rwanda, bimwe bipfubirizwa mu kirere, murabizi ibisasu Bimira Ibindi twabivuzeho, ibindi bigwa i Rubavu byica abaturage 16 bikomeretsa 177, bisenya inzu zirenga 200, twagiye tubigarukaho. Igisubizo cy'u Rwanda cyabaye cyo kwifata ndetse no kwirinda, gushyiraho ingamba ku mipaka bifite intego yo gukumira ibindi bitero, kurinda abasivile no gukumira imitwe yitwaje intwaro kugira ngo itinjira ku butaka bwarwo. Ibi rero si ubushotoranyi ahubwo no gushoza inshingano cyangwa se no gusohoza inshingano yo kurinda ubusugire bw'igihugu. U Rwanda ruzi ingaruka zikomeye kwirengagiza ibibazo bigaragara bigira mu mwaka w'1994. Imiburo yatewe utwatsi, ibimenyetso birakerenswa, hakurikiraho ingaruka z'amahano. Uyu munsi rero iki gihugu cyanze kongera gukora ikosa nk'iryabaye mu myaka 32 ishize. Ikibazo si impamvu u Rwanda rurinda imipaka yarwo, ahubwo ikibazo nyacyo ni impamvu imitwe y'abajenosideri ikomeza gukorera mu Burasirazuba bwa Congo, n'impamvu leta ya Congo, leta nzima, ikomeza kwemera ko imitwe yitwaje intwari ikorera ku butaka bwayo mu guhungabanya umutekano w'umuturanyi, kugeza igihe ibibazo bizakemuka cyangwa se bikemuwe mu bunyangamugayo ndetse no kubahiriza inshingano. Ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho ntizizakomeza kugira inshingano gusa, ahubwo zizakomeza kuba ntayegayezwa muri rusange. Ku ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka byo ntibishidikanywaho byakomotse ku kuba Fdlr ikomeje guhabwa uburyamo bushyushye na guverinoma Kinshasa. Ibimenyetso by'uko uyu mutwe ugambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda muri inkuru nabyo tubigarutseho gatanu ku kandi nubwo tutabivuye muzi. Ubushotanyi bwakorewe u Rwanda yaba hasi ku butaka no hejuru mu kirere. Kinshasa ikunze gukerensa umutwe wa Fdlr. Byatangajwe ejo bundi na Minisitiri Patrick Muyaya, bikaza gusubizwaho na Minisitiri Olivier Nduhungirehe ku munsi wese twari twabigarutseho. Reka wenda mbibutse ni Muyaya yari yagize atya, ni umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Congo. Aha yagize gutya hakana imikoranire y'igihugu cyabo ndetse na Fdlr igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Nduhungirehe yifashije X yahoze ari Twitter, yaje kugaragaza ko umutwe wa Fdlr n'igisirikare cya Congo mu by'ukuri banywanye nk'umwana na se, kandi ko basangiye ingengabitekerezo ya jenoside. Ubwo Patrick Muyaya yari mu kiganiro n'umunyamakuru yavuze ko ngo u Rwanda rudakwiye guhora rwitwaza ikibazo cya Fdlr, ngo kuko igice kinini cy'abayigize kuri ubu bari mu bice bigenzurwa na M23 akunze kwitirira u Rwanda. Ati mumenye neza ko abasigaye benshi muri Fdlr niba atari bose, ati bari mu bice by'igihugu byafashwe kandi mwumvishije ukuri. Ati ndashaka kubabwira ko u Rwanda rutagomba kongera kuzamura ikibazo cya Fdlr rukigira urwitwazo, kuko bo bagombye kuba bakemura ibibazo biri mu gice cy'igihugu bafashe. Agira ati twebwe, ati twari twarateganyije gukemura icyo kibazo cy'iterabwoba, ariko abanyarwanda bagomba kubanza kuva muri ibyo bice kugira ngo tubashe kugikemura. Noneho Muyaya yari yakomeje avuga ko ngo hari abaturage hafi 300 biciwe muri Nyakanga mu mwaka ushize, bicirwa hariya muri Rucuru, kandi ngo bose nabo mu bwoko bw'abahutu, ariko yirengagiza ibihumbi by'abatutsi b'abanyekongo bishwe mu bihe bitandukanye ndetse n'ubu bwicanye cyangwa se n'ubu bakaba bakomeje kwicwa urusorongo mu Burasirazuba bwa Congo. Gusa avuga ko ngo hari ubwicanyi bukorwa mu izina ryo guhiga Fdlr, kandi ngo ari abanyarwanda, ngo kandi bakwiye kuba bafite umwanya wabo mu gihugu cy'u Rwanda. Yari yongeye kugaragaza ko amasezerano ya Washington yageza ku gisubizo kirambye, ariko arenegwa gusobanura uruhande rwa Congo, ahubwo ahengamira ku kuvuga ko u Rwanda kuva rwasinya ngo rwagize ubwoba cyangwa se rwasinya yari amasezerano ya Washington. Nduhungirehe rero ntiyari yiminwa, yagarutse mu by'ukuri ntiyanyura ku ruhande, ahita atamaza Minisitiri Muyaya agaragaza ko ibyo avuga ari ibinyoma, kuko umutwe wa Fdlr wamaze guhuza imbaraga na FARDC nk'umwana na se bahuje ingengabitekerezo ya jenoside. Ati iki ni ikinyoma kindi, kuko umutwe munini w'abasigaye muri Fdlr bafite amateka ya jenoside. Umwana ubana kandi uhorana ingengabitekerezo za Repubulika ya Demokarasi uhorana, ati n'umwana. Ahangaha rero ni Fdlr yagaragaje Fdlr nk'umwana, ariko avuga ko se ari guverinoma ya Kinshasa.
ati kugeza ubu muri Congo habarurwa abarwanyi ba FDLR bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10. Abahoze muri FDLR basobanura ko yatangiye gukora cyangwa se gukorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuva yabaho kugeza ku bwa Rwarunze Kabila kuva Kabila yegurirwa ibyari kuyifasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Hanyuma rero uyu Major Ndayambaje murabyibuka minsi ishize yavuze ko ubwo ari ya kabiri ariyo yahindutse FDLR yateguraga ubwo yateraga u Rwanda ngo ibikoresho yari ifite byose ngo byari bya Rwarunze Kabila niwe wari wabihaye, ndetse yani nanasobanuye ko ngo hari n'uruganda rwakoraga intwaro yari yarayeguye ngo n'urujya rukora ibikoresho bitandukanye bya gisirikare rujye rubyegurira FDLR. Ibya FDLR na guverinoma Kinshasa tubigiyemo bwakwira bugacya, ngira ngo murabizi ko ari ibintu bihora bitumbagira uko bwije nuko bukeye. Ntabwo mbitindaho, reka nyurukire muri Kivu y Amajyepfo babwira uko situation imeze ku mirongo y'urugamba. Haturutse inkuru ikomeye cyane ivuga ko imitwe yatwirwanyeho na M23 kuri wa mbere yahanuye drone 3 za kamikaze z'ihuriro ry'ingabo za leta zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Ni nyuma yuko hari hashize iminsi 3 nta mirwano ikomeye ihuza impande zombi. Ku wa mbere rero imirwano yabereye mu gace ka Poezero ko muri teritwari ya Fizi muri Kivu y Amajyepfo. Amakuru aturukayo aravuga ko mu masaha y'igicamunsi cyo ku wa mbere ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, iza Tanzania, wazalendo n'abacancuro ngo bagabye ibitero kuri twirwaneho isanzwe ifatanya mu rugamba na mu kuhangana na coalition bafatanyije na LE17.2. Iyi mirwano yabereye mu gace ka Poezero gusa birangira ingabo ku ruhande rwa leta zisubijwe nyuma FARDC ndetse n'abayifasha ku rugamba baje kwitabaza drone ntoya birangira LE17.2 na twirwaneho bahanuyemo 3 nkuko amakuru atugeraho abivuga. Umuvugizi wa M23 AFC Lawrence Kanyuka abinyujije ku rubuga rwa X Twitter yashinje ingabo za leta kuba zikomeje kwica gahenge cyangwa se kwica itegeko ryo guhagarika imirwano ku buryo bugaragara kandi bugambiriwe. Ibyo yashimangiye ko bigaragaza ko basuzugura amasezerano yasinywe agamije amahoro. Yunzemo ati ibi bikorwa by'ubuhubutsi ndetse n'ubugizi bwa nabi n'ubushotoranyi bukomeye kandi bibangamira imbaraga zose zikoreshwa mu rwego rwo kugabanya ubushyamirane no kugera ku gisubizo cy'amahoro. Leta ya Kinshasa yagabye biriya bitero mu gihe yari yemeye ko iyubahirizwa ry'agahenge kasabwe na Perezida Lorenzo Angola rigomba gukorwa. N'agahenge kagomba gutangira kubahirizwa kuwa gatatu kuwa kane tariki 18 Gashyantare. Andi makuru twamenye nuko kuwa gatandatu w'icyumweru gishize hazamutse ingabo nyinshi ziturutse mu gihugu cy'u Burundi zije gutanga ubufasha bwo gufata Minembwe cyangwa se komine ya Minembwe. Ubu rero izi ngabo zambariye kwisubiza agace ka Minembwe. Ni mu gihe ingabo nyinshi zo mu mutwe w'abasirikare bashinzwe kurinda Perezida Tshisekedi ngo zamaze kuva ku mirongo y'urugamba zihungira mu bice bya Kalemi. Zirahunza amagara zivuga ziti dufite amakuru yuko guhangana na M23 ndetse natwirwaneho ari amadubu ari ibintu bitoroshye na gato. Ingabo z'u Burundi zikomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kugaba ibitero ku banyamulenge, ndetse abanyamulenge bamaze iminsi bajyanye ingabo z'u Burundi cyangwa se bajyanye guverinoma y'u Burundi mu rukiko rwa EACG. Barashinja ingabo z'u Burundi na FARDC gukomeza ibitero nubwo ngo hatangajwe agahenge, ndetse rwose ni ibintu bikomeje gutera impungenge cyane. Ahangaha Poezero noneho ikindi cyagiye kiyongeraho cyangwa se cyagiye kivugwa ku rundi ruhande, havuzwe uburyo mu by'ukuri ngo igisirikare cya Congo cyahatikiriye ku buryo budasanzwe ndetse gipfusha batagira ingano. Twahoze tubigarukaho ndetse mu rugamba rwose rwo muri ibi bice ngo misada y'ingabo zitandukanye yabiza Angola zemerejwe ko zigiye koherezwa muri Burasirazuba bwa Congo, yaba abafaransa bivuga ko bamaze iminsi Kisangani, yaba abanyafurika y'epfo ngo nabo bagiye kwideployinga bafashe mu gufata bira bice bya Minembwe ndetse no kujya kurinda umutekano w'umujyi wa Uvira, hatitaye ku kuba MONUSCO nayo ifite inshingano ndetse n'intumbero yo kujya kurinda iriya miji. FARDC iri kugenda ideployinga mu bice bya Rwitsankuku, Mikenke, Gakangara, Irundu, Karingi, Bidegu, Ahazagahwera, Ruhemba, Kwirumba, Gitasha ndetse na Mucokwa. Aha hose ngo bari kwa deploying ingabo ku bwinshi. Hanyuma bikavugwa neza ko bari guhakana amakuru yuko M23 ndetse natwirwaneho
kuba bisubije Pwezero bagashimangira ko aribo bakigenzura na magingaya. Havuzwe amakuru yuko FARDC yatakaje umwe mu basirikare b'ingenzi cyane kuri uru rugamba rwa Pwezero, ariko yo iri kugenda ibihakana yivuye inyuma. Byari byavuzwe neza ko izina ndaza kuryibuka sedi y'umusirikare wa FARDC ngo ni Colonel Papi Mozebo. Hagaragajwe ifoto y'ejo bundi ku cyumweru bivuga ko mu mirwano yakomeje kubera kuri Pwezero, FARDC yatakaje uyu musirikare mu Colonel, ariko barabihakana bakagaragaza ko uyu Papi Mozebo ngo yahoze ayobora ingabo ku mirongo y'urugamba hariya Ikibumba muri Kivu y Amajyaruguru mu ntangiriro za Mutarama umwaka 2025, ubwo abarwanyi ba M23 ndetse na M23 bari guhanganira muri biriya bice bya Kivu bafataga umujyi wa Goma. FARDC iravuga ko ngari bwo uyu musirikare ngo yishwe, ariko mayiti ikaba yagaruwe vuba cyane, bivugwa neza ko ngo yaba yiciwe hariya ahitwa Pwezero. Barabihakana rero bivuye inyuma. Hanyuma ariko nta gihamya kigaragaza ko koko uyu musirikare Papi Mozebo yaba koko yararasiwe hariya Ikibumba. Hanyuma ibi byo ntago tubitindaho, ikigaragara nuko Pwezero turakibaza ninde uri kugenzura Pwezero mw'abantu mwe. FARDC iri gutesekera ku mirongo y'urugamba, ibintu birakomeye cyane. Nimunyemerere tunyarukiye mu gihugu cy'u Burundi mbabwire ibya Perezida Evariste Ndayishimiye. Bivugwa neza ko nyuma yuko hawe inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe yatashye Bujumbura nk'intwari. Ubwo ariko nyuma kubabwira inkuru hakurikizaho y'uburyo Ndayishimiye ari gukurikirana na Tshisekedi mu bayobozi batitaweho n'abaturage cyangwa se batakarijwe icyizere n'abaturage, murumva mwumiwe cyane. Perezida w'u Burundi yasasiwe ibitenge n'abaturage be ubwo yageraga iya Bujumbura akubutse ya Addis Abeba muri Ethiopia. Uyu mugabo yakiriwe mu cyubahiro nyuma yuko mu cyumweru gishize yahawe inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mbere yo kugera i Bujumbura mu mihanda ya Bujumbura yo muri uyu mujyi, abaturage baje kumwakira ndetse baje kumwakira ari benshi nyuma y'ubukangurambaga bwakozwe n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye. Uyu mugabo nyuma yo kugera mu Burundi yagaragaye ari kumwe n'umugore we bagenda basuhuza abaturage bari bahagaze mu nkengero z'imihanda bishimye bavuza impundu bati intwari yacu iragarutse cyangwa se ikubutse cyangwa se ivuye. Basaga nkaho rwose bamushimira cyane ko atahanye intsinzi kubera ko yaratashye afite izindi nshingano ndetse zifite icyo zisobanuye aramutse zitwayemo neza. Bamwe mu baturage basasiye Perezida Ndayishimiye ibitenge kugira ngo abinyureho atambuka nk'ikimenyetso cyo kumushimira kubw'inshingano aherutse guhabwa. Yasimbuye Perezida Rwarunze wa Angola. Perezida w'u Burundi niwe wahawe inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu mwaka umwe agomba kumara rero ayobora Burundi ahanzwe amaso kugira ngo azakemure ibibazo byugarije umugabane wa Afurika, birimo intambara zo mu bihugu bya Sudani na Repubulika Demokarasi ya Congo, ibibazo by'iterabwoba byugarije akarere ka Sahel ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri inkuru nkuko nabasezeranyije ni munyemerere mbabwire ku ngamba agomba kuba akurikirana cyangwa se ashyira imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ikibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bwa Congo ni kimwe mu bimureba kandi akaba ari umwe mu benyegeza iki kibazo kikarushaho gutumbagira. Uyu mugabo yatanze isezerano y'uko ngo azabikoraho rero ubwo yahabwaga izi nshingano aherekanya inkoni na Perezida Rwarunze. Yavuze ko igihugu cye rero ngo kiteguye gutanga umusanzu mu rwego rwo gucecekesha intwaro ku mugabane wa Afurika by'umwihariko muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Atanga iryo sezerano ndetse yabivuze ku cyumweru. Uyu mugabo ariko yatanze iryo sezerano mu gihe asanzwe afite ingabo mu Burasirazuba bwa Congo. Abenshi baribaza niba koko ibi avuga azabigeraho kandi akabikora atabogamye. Ingabo z'u Burundi zimaze igihe by'umwihariko zishinjwa gukorera ubwicanyi abanyekongo muri komine Minembwe tuwe n'abiganjemo abanyekongo b'abanyamurenge. Twagiye tubigarukaho mu bihe bitandukanye. Byageze naho abanyamurenge bajyana igihugu cy'u Burundi mu rukiko rwa EAC. Ubu nabyo ni bimwe mu byo agomba guhangana nabyo. Ndayishimiye rero ubwo yabazwaga n'abanyamakuru ingamba afite zo guhagarika intambara yo muri Congo, yavuze ko iriya ntambara ari ikibazo kimushishikaje cyane. Avuga ko hari icyizere cyo kurangira kwayo kuko hari ubushake bw'ibiganiro hagati y'abahanganye. Agaragaje ko kandi intambara yo muri Congo iri mu bice bibiri, amakimbirane hagati y'u Rwanda na Congo hamwe
n'ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo. Ku makimbirane ya Kigali na Kinshasa avuga ko hari amasezerano ya Washington aho impande zombi zemeye guhagarika imirwano. Ati nubwo uyu munsi nta cyizere gifatika kiri hagati impande zombi, ayo masezerano arahari kandi bagomba kuyubahiriza kuko yasinywe impande zombi zarayasinye. Ati rero bigaruka ku muhuza ngo afashe izo ngamba kubahiriza ayo masezerano, izo mpande kubahiriza ayo masezerano. Hanyuma avuga ko kwemera guhagarika imirwano ari kimwe, ariko ko kubikora ari ikindi. Anavuga ko azabirebaho. Yungamo ati kugira ngo bishoboke, niba ari ingabo z'amahanga zihari zigomba gutaha, hakabaho kwizezwa ko nta ruhande ruzongera guteza intambara, hakajyaho urwego ruba hagati rukurikirana iyubahirizwa ry'ibyemejwe. Ku kibazo cy'abanyekongo ubwabo yunzemo ko bagomba kuba hamwe bakaba baganira. Anakomeza ku biganiro byaduha bihuza Kinshasa na M23. Benshi rero bati wow, wasanga nawe babibona ko M23 ari abanyekongo, bikaba ariyo mpamvu rero abishyira mu gatebo kamwe cyangwa se ibiganiro abyita ibiganiro by'abanyekongo hagati yabo. Ati numvise Perezida Tshisekedi yiteguye gutangira ibiganiro hagati y'abanyekongo ngo hagaruka amahoro. Ati uruhare rwacu nk'ubumwe bwa Afurika ni ugufasha no kugira inama izo mpande kwiyemeza nta gusubira inyuma iyo nzira y'amahoro. Abenshi bati ndayishimiye yaba afite ubushobozi bwo gukora izi nshingano. Ndagira ngo babwire ko rwose nta cyarebweho, ahubwo ni igihe cye cyageze guhabwa inshingano zo kuyobora Afurika yunze ubumwe. Renso yariho, ejo hajyaho n'undi, nta byadanje cyangwa se nkuko nta gikuba cyacitse kandi nta udahangarwa afite wavuga ko ari bwo bushingirwaho mu guhabwa izi nshingano. Ni ibihe bigenda bikaza bikayiremera ibyabyo. Ubu rero hahanzwe amaso icyo azakora kugira ngo umutekano Burasirazuba bwa Congo ugaruke. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande mu bijyanye n'ubuyobozi, Perezida Ndayishimiye ntabwo abonwa neza. Ubu ndagira ngo mbabwire ko Perezida Kagame ari ku isonga, ayoboye abashimiwe cyangwa se abaperezida bashimirwa imiyoborere myiza. Perezida Tshisekedi na Ndayishimiye bari mu banyuma baza mu bayobozi babi kurusha abandi ku isi. Nahoze mbona bitangazwa n'ikinyamakuru African Today Media Group cyasobahoye ubushakashatsi bushya bugaragaza uko bamwe mu bayobozi b'ibihugu bya Afurika babonwa n'abaturage ku bijyanye n'imiyoborere yabo. Ubushakashatsi rero bwakorewe ku banyafurika 150 baturutse mu bihugu 38 hagamijwe kumenya abaperezida batatu bafatwa nk'abakora neza kurusha abandi ndetse n'abandi batatu babonwa nk'abakora nabi kurusha abandi. Hanyuma rero n'ubushakashatsi bushingiye ku bitekerezo n'imyumvire byababajijwe cyangwa se byababajijwe kuri ku miyoborere y'aba baperezida, noneho bukagaragaza ishusho rusange y'uko imiyoborere y'aba bayobozi ihagaze mu maso ya rubanda ku rwego rw'ibihugu byabo ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Abaperezida batatu rero bashimiye kurusha abandi, Perezida Paul Kagame yaje ku isonga, ni ku mwanya wa mbere n'amanota 92, ngagaragaza icyizere ndetse n'ishimwe byinshi ahabwa n'imiyoborere ye kuva yafata ubutegetsi muri 2000 nyuma y'igihe yari amaze ari Vice Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. U Rwanda rwagiye rugaragaza impinduka zikomeye mu bukungu, mu miyoborere no mu iterambere ry'ibikorwa remezo. Uwaje amukurikiye ni Perezida wa Burkina Faso, ari ku mwanya wa kabiri Captain Ibrahim Traoré n'amanota 89. Uyu muyobozi ukiri muto wafashe ubutegetsi akoze coup d'etat nawe ashimwa cyane n'abaturage. Ku mwanya wa gatatu haza Daramu Gokol wa Mauritius n'amanota 87. Ubwo rero Perezida Tshisekedi Felix Antoine Tshisekedi aza ku mwanya wa kabiri mu bayobozi batabonwa neza rwose n'abaturage n'amanota 4%, nubwo yagiye agaragaza ubushake bwo kuvugurura inzego ndetse no kugarura amahoro n'umutekano Burasirazuba bwa Congo, ariko ntabwo arabonwa neza. Perezida Ndayishimiye rero afite amanota 2, ari ku mwanya wa kabiri mu babonwa nabi n'abaturage. Amanota 2% ni amanota make cyane. Hanyuma hakazana Perezida Paul Biya wa Cameroon ubagwa mu ntege. Nibyo rero navuga. Hanyuma ni munyemerere nkomoze ku makuru ari kuvugwa noneho mu Rwanda, mu karere ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ubwo ariko mbanze updating ku makuru ari kuvugwa cyane muri axe zo muri Kivu y Amajyaruguru nk'ayitwa Canjikiro. Ahangaha Canjikiro haravugwa amakuru akomeye cyane ahari muri teritwari ya Warikare.
haravugwa inkuru itari ukuri kuzuye cyangwa se idashimangira itagaragazwa nk'ukuri ngo abarwanyi 9 ba M23 bishyikirije wazalendo hano Canjikiro ngo byakozwe kwa gatandatu ariko byatangajwe ku munsi w'ejo ni mu gace ka Canjikiro ni muri bana mukema ni mu groupe ya Kisimba ni muri territoire ya Warikare ngo bishyikirije wazalendo rwose bitwaje n'imbora zo mu bwoko bwa AK47 ngo byaturutse kuko imirwano ari guca ibintu mu nkengero z'umujyi wa Pinga noneho ngo wazalendo yotsa igitutu kuri M23 birangira abarwanyi bahisemo kujoininga nta kimenyetso cy'ukuri gihari nene mpamvu inkuru tutayitindaho muri aka kanya dufite byinshi twagarukaho kandi binihutirwa by'ingenzi hanyuma ni munyemerere mbabwire ko ibyabaye ku ndege y'u Rwanda ndetse n'indege y'igihugu cya Kenya. Sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwanda yatangaje ko ingendo ikorera muri Kenya zajemo impinduka kubera ibibazo by'ubwumvikane buke hagati y'abakozi bo ku kibuga cy'indege i Nairobi na leta ya Kenya. Amakuru Rwanda yashyize hanze hagaragaza ko kuri wa mbere yari gukorera ingendo 3 hagati ya Nairobi na Kigali zirimo urwa WB 453 cyangwa se WB 453 urwa WB 402 ndetse na WB 403 byabaye ngombwa ko rero izi ndege z'exchanging ibihe ndetse byagize n'ingaruka ku baturage cyangwa se ku bagenzi. Ibi rero ngo byatewe n'iki? Byatewe nuko habaye ubwumvikane buke nyine hagati y'abayobozi bo ku kibuga cy'indege i Nairobi muri Kenya nta mpamvu y'ikibazo cy'umutekano nk'uko benshi bagiye babikomozaho. Tukivuga ku bijyanye n'indege kandi ubwo twavuga ku ndege ya Rwanda mu by'ukuri ku ruhande rundi ku cyumweru tariki 15 Gashyantare indege ya Kenya Airways yagombaga kugwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali iza gusubira i Nairobi nyuma yo gusanga hari ikirere kibi. Mu itangazo Kenya Airways yashyize hanze yavuze ko ibi byabaye ku ndege yari ifite urugendo rwa KQ 470 isanzwe ikora ingendo Nairobi Kenya. Kuri uwo munsi yagerageje kururukira ubugira kabiri ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali cy'indege i Kanombe ariko birangira kubera ikirere kibi cyatumaga umupilota atabona umuhanda neza bitagenze neza. Kenya Airways ivuga ko nyuma yo kugerageza inshuro ebyiri ariko ntibigende neza itsinda ry'abari bayitwaye ryafashe icyemezo cyo gusubira i Nairobi kubw'umutekano w'abagenzi n'abakora ku ndege. Nyuma y'uko iyi service yakiriye amakuru murambabarira nyuma y'uko iyi societe yakiriye amakuru avuga ko ikirere cyongeye kumera neza i Kigali urugendo rwarasubukuwe gusa avuga ko rwose byateye gukererwa kw'izindi ngendo zirimo n'urwa Nairobi Mauritius. Kuba indege yasubiraho yaturutse rero ni bumwe mu buryo bushobora kwiyambazwa cyane igihe havutse impamvu ituma itagwaho yari igiye. Ibi rero ngo nta birenze babirimo rwose biba bishoboka cyane. Hanyuma mu karere President William Ruto wa Kenya ndetse na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Nsengiyumva Justin baganiriye ndetse bemeranya kurushaho guteza imbere umubano w'u Rwanda na Kenya. Ubwo twitegeye imibanire myiza n'ibiganiro byabaye ku cyumweru tariki 15 Gashyantare byabereye Addis Ababa muri Ethiopia aho bombi bari bitabiriye inama ya 39 isanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin niwe wari wahagarariye Perezida Kagame muri iyi nama yasize Perezida Ndayishimiye anahawe inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Muri iki gihugu cy'abaturanyi kandi cya Uganda, Minisitiri w'Umutekano imbere muri Uganda Major General Retired Kahinda Otafel yatangaje ko nta rwanga afitiye General Muhoozi Kainerugaba wasanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za kiriya gihugu UPDF akaba umuhungu wa Perezida Museveni akaba n'umujyanama mu by'umutekano. Ariko uyu Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu muri Uganda ashimangira ko ngo adashaka ko uyu Muhoozi Kainerugaba aba perezida w'iki gihugu. Uyu mujenali mu mashusho ye yashyizwe hanze yumvikanye abwira abari kumwe nawe agira ati Kainerugaba nk'umuntu simwanga, ati icyo ntashaka nuko aba perezida wa Uganda, nkunda ndetse nkanubaha Kainerugaba nk'umuhungu wa Museveni ariko sinshyigikiye ko aba perezida wa Uganda. General Kahinda Otafel yunzemo ko ibyo kuba atifuza ko General Muhoozi Kainerugaba aba perezida wa Uganda azakomeza
akabivuga mu buryo bweruye ndetse ko adateze na rimwe kubisabira imbabazi. Uyu mugabo yavuze ibi mu gihe amakuru avuga ko mu gihe Perezida Museveni azaba asoje manda ya 7 yatorewe mu kwezi gushize ashobora gusimburwa ku butegetsi na General Muhozi usanzwe ari umuhungu we. N'umushinga icyakora wakunze kurwanywa n'abarimo Fdlr usanzwe uzwiho kudacana waka na General Muhozi Kainerugaba. Ni munyemerere rero kubw'impamvu z'ikirere biniraha basezeranye ko iby'imyigaragambyo ikuraho ubutegetsi bwa Irani yagukiye mu Burayi na Amerika. Turaza kubigaruka ko makuru yacu ari imbere tubive imuzi n'umuzingo 5 kuri 5. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mu birimo mukora ya buri munsi, mu byo mukora bya buri munsi birushaho kubagendekera neza, muhahe muronke.